Princess Diana hi amitaki min ihet su ke diu ta sanaumin mi hon ama hi the people princess tin zong anakon mela weddinga zong mel hoi mama mi ngai lut nalam iti zong le ami te ngai luta mai thai sela hingjing khat anai in hi zong le hichi apolama kona weddinga ke pa jingdana akila ana sunglama hin thu ha satna lungsung na naliin ta ananei ne hi Princess Diana hi 1997 kuma chu car accident je a hi anathi a hi in hinla aleng in piu sunga kon alha acheng jingin kichol lo helin a jinge ti hi kum tam ta song hi mi hon a hin sei jingu khat choi hi Royal Palace sunga natong staff members hole visitor hon jong hi chi leng in pi sunga hi well stay lengnu Princess Diana tha a hi tia asayu chu ammu kha ji dan ho jong chu asayun report tam ta ki mu ne hi a hi le chi leng in pi sunga Princess Diana thagao alan dan ho I het them theina diwin hi chi Princess Diana hi I het chet ma sanwangai ne hi Lady Diana Spencer hi 1961 kuma cho British mi hausa le mi poimo ta te in sunga hi anaping hai in hichi a high profile status le adin mun ho ji achun ama hi ni khat le lengte in sunga hunglu te ding in akilang hin a hi a hin la Diana hi kum chapang cha a hi laya konin a hin kho hi changthlat na le lungsung na za chom chomin ana bomin kum gup se a hi lain anu le pa anaki khen kin hon tain cho akona chun alung sunga hin pu gi na sata to ahung hing khom pe tai na hi 1981 kumchun Diana hi St Paul Cathedral Prince Charles to anaki cheng honen amani ki chen na chu apolama kona wedding in imazau si ki hling sel aba jeng wangin asunglama chun aki chen na hon chu ki ngai lu na zaw lo aka hon ki zu do nangen be hi chuta le Prince Charles chu Camilla Parker Bowles to jong relationship ma aum kin na hon chun Princess Diana chu alungsung asuna hle jengin depression anein bulimia anei to in leng in pi sunga chu ama chu don lo dai lawa ki koi jing dan khon akilang ta na hi chutia ha sat gen theina chum to achen khom jing wangin Princess Diana chu mi nu phata hi in nei lo gen the ho gel kho a ki thu pi jing zapia dinga ngai sang umma ma khat hi ki da hi chuzong le Princess Diana hi vanoya mihim lim ki kap do ho la a aki ha kap do penin jong anapangin hi aile 1999 kum August 31 ni zana chun deum lo ta thil khat ahung hlong tain Paris a Pont di Alma kitina muna car accident chun Princess Diana hin kho chu anala tai na hi che chun Princess Diana hi kum som thum le gup se a hin alain hitia het man lawa athi na thu hin wanoi pumpi a hin hot ling jeng na hi hitia athi zo nung jeng a jong hin mi tampi ho hin Princess Diana hin mu theilawa ei pi jing na layo a hi ti in ata sanon hi Princess Diana thi zo nung chun leng nu le leng in sunga mi dang ho chu Balmoral Castle kiti Scotland a hiwin ahung hlung ni kho ho chun leng in pi sunga chun thilza chom hi ani si tabangin ahung su do jeng ta in asunga na tong ho chun a in windows ho ima jong ke hong lo hilin hui dap set ho jong in sunga chun anung ji ti in aseyon abang chun zan khang lam tiang ho le ol cha in mi ka gin akinu gin ho aza aji dan ho jong cho aseyon hi hichileng in pi sunga na tong maid ho khat seidana chun a guest room ho la a khat pen a window a chu numei khat ata sa dup jen jun jenga von adum ki von khat adin kamuin ka ganai phei che a hi le chwa kon chun amang kit tai ati na hi insung vekol le mi khanin asai kit na chun Princess Diana chu zan ni dan ni la ho velin leng in pi hallway chun adin kamuin hoita in a hin ven chom hat zawin amang kit tai ati na hi Kensington Palace kiti hi Princess Diana adinga ama official residence mong a hi in hichimuna hi acha te ni Prince William le Prince Harry chu ahin sin le a hi ama athi zonung jeng in jong hi chi leng in pi chun ahlagau hi chi do nom lawa jing danin akilangin zana leng in pi ka chi ji mi ho saidanin Princess Diana a nom na di set mun a favorite place Sunkon Garden kiti na ko machan zan le numei lim awa khat hi awa le ji eti in jong aseun hi asunga na tong hon in sunga candle kiwa a ho
athamit zo nung tingo zong le achama anakiwa azi dan ho zong chu aseun zan khat zong chu gan ho khanin in sunga room a hapta ki kha cha khat sunga numei khat awa le le amu ho zong chu asei ne hi in sunga na tong ho se helowin amun vea gachi ji gamdanga kona mi tourist ho in zong hi chitabang ho chu atu jing wa hin 2004 kum zong chun Canada mi tourist khanin leng in pi main gate ko ma chu lim akila a ahile anung langa background wa chu transparent thima Princess Diana lim tabang khat hi aum chu amudoi ne hi leng in pi sunga room number 8 chu phar khat laya chu Princess Diana bedroom anahi in hichi room chu avot na pen room ahung hitai tin jong akise ne hi aji chu satlai hi hen daplai hi jong le mundang dang ho sang in hichi room chu adap joji in a room sunga chu tu khang thermometers ho ikoya hi jong le phaten akimang thei be se point electrical equipment ho jong asiloi loi GAT in aseon hi asunga na tong mi ho ta sandanin hichi room ma chu Princess Diana lagao hi pot lowa dena phar khat laya leng in sunga hin kho ha sata anaman na ho a hai mil dom na achapate ni to kipata aum naw mun chu ada la nom lo hiding a hi ti in aseon hi Clarence House kiti leng in pi chom dang khat a jong chun Princess Diana thivui na kinei na zo hapta khat vel la ho chun thilki dang za chom hi hung su do pan kinin zan sot nung ho le leng in pi sunga chun ami lowin keng khonung ho akiza jingin corridor sa chun aki thong lew ji atiwin hi asunga na tong mi izan hamin drawing room a mirrors ki koina achun Princess Diana lim ahung kila azidan ho amu thu ho jong cho ana seun hi ahile 1998 kum chun leng in pia thunei vai hom hon leng in pi sunga hichetabang lagao alan na ho chu su theng ding ti in mi anagoyun chia kuna chun amun izan ham ho chu athip ta awangin hichetabang thil so thu ho chu asunga na tong ho ka in aging jing na lai na hi ahile achapa Prince Harry in jong amanga anu anamu dan za chom ho jong chu zapi het dengin ana sei do jengin interview khana seina chun ha sat na za chom ato ting ho jong le mu theilawa anu in aum pi jing dana a het dan ho chu sei na hi leng in sunga na tong ho khat seidanin Princess Diana athi zawa chun Prince Harry chu amang ase se jing jin zan le ahung kap do jin zan khat jong chu amang si na ahung kha do le alup na to lama chun anu chu anadingin all chan akhut ahin tuin kicha hi in kaum pi jing ding a hi ti in ase atin a hi hiji achu Princess Diana hin athi zo nung jenga jong acha te ni hi aum pi jinga alam hil jing heding a hi ti in ata sanon a hi St James Palace ki tina a hi phar khat laya cho Princess Diana jong meeting a ding a hi khat ve anachina leng in pi sunga chun drawing room ki ti khat jong hi aumin asunga chun Victorian mirror ki ti alui ta khat hi aum kinin a hi hichi room sunga mirror ka kona chu Princess Diana ali iti ding ham a reflection hi anamuji wa hi hiji chun ahong hlung kum sung ho chun leng in pi sunga na tong ho hi visitors ho mi tam ta in hichi mirror a Princess Diana reflection wedding chun ahong ji vin hi hichi ali amu se wa chun akichai jing nai point mi abangin a seita nun abil kolowa agu cha hi kato ding ka zonai lo hi tia ahin seiji gin ka za etia asei ho jong chu akimoi na hi chiphat chun hichi mirror chu aumna room muna chun phata in velvet pun ho mangin akha atu tawin hi jong le cho kuna hongdo energy chu akhe theina lai ti in aseun hi 2011 kuma Prince William zinei na ding kin guna chun lim kap mi royal photographer khan hi Kensington Palace sung ho jong chun lim aga kap le na theiding phalna akipin chuti chun magazine ading in lim ima ho aga kap le na hi hichi alim kap ho chu zana phata hin velvet phanin kicha nan alu dim jing tain alim kap ho la a lim thuma chun a blur thim ta ki mu hi jong le Princess Diana figure anaki mu do ajawen hi khachu hallway a mirror koma cha hi in khachu curtain nunga a hi kinin khachu Prince William lim kita ana kom chena chu kina hi hechilim ho chu public heading in ahung kita do ta point leng in sunga mi hon mundanga athe thang lo na diwin team na ananeyun hiji chun anasumang kita an hi ahin la hechilim ka pa a assistant ho
mi khat chun alim copy ho chu anaki gu koi do eti in zong a ki se na hi chi zo nung chun Prince Harry le Meghan Markle British leng in sunga ima panmun ala hon talo ding a hi ti thu chu ahung ging do kit tain hi chi chun leng in pi sung chu nasata in hi chi thlagau phalo ho hiding ham thilbol chu ahung ki pan do kit tain hi leng in pi sunga na tong mi zan ham pi hon zan le light ho a phet lap lama kon ho acham chama a ki hona in sung chu Princess Diana in adei pen Rose pa chan anam ahung dim jing ji dan ho jong chu a se na hi chu cha na tong ho mi khanin a seina chun Princess Diana chu achapa te ni pan hu dinga chu hung hi le akilom le jingin aman athu gim na ho banga chu acha te ni le amo ho in athu ding nom lowa chi ho akona cha ven do nom hi dingin a se na hi hechi Princess Diana lagao lang chun Buckingham Palace ki sanjong ahoi do sa point 2017 kuma ama thina anniversary ki manni in abatlar pauchon leng in pi hon leining lama von ka nga ki von Princess Diana adin chu kamu mong mong e ati in asei ne hi hichi pa chu leng in pia chu kum som thumwal lam na a hin to hetain nidang phat dangin hitia mithi alha to akimu kha na ho akhiau kha na ho jong om kha poin a hin la hichinia amu wang chu Princess Diana mong mong a hi ti in asei ne hi hitia mithi lagao no do ji ho leng in sunga na anatong jing mi khanin press ho koma asaina chun Princess Diana lagao hin ato do ding a hin laya ato do lo khat uma hi ji a hi amuna hi leng in pi sung ho a kimujing a hi ti in ase ne hi 2020 kumchun leng in pia security officer khat chungin thilkidang ta khat hi anasu kinin zan khat chu room khat akot ki kam sunga hin music piano kimi egin a hin zain koi hiding ham tia agaluna agavet le music gin chu athip kit tain a hin la hichi piano ami na ki kha khum ji pena alit chu anaki hong den na lain ami na ki ho chunga chun Rose pa cha akang khat se hi anaki koin hichi pa cha ko ma chun thing pe neu khana thu ki sun khat jong hi anaumin kalung se jing ve tin ana sei pi in tin akisunin a hi chia ko na chun hichi mi pa chu leng in pi sunga na tong dingin ake tha zo ta point ana to na chu ananga pai ta na hi 2005 kum phalbilai jingka kha chu leng in pi Queen's Gallery ki ti na a na tong in imaho he thingji khat chun art exhibition room sunga chu numei khat aka a akinu ugin ho aza adan jong chu asein a hi hichi mi ka gin nalam chu agazui kina a hi le asunga chun koi machala ana kit point in banga kita alim ho akona reflection hungdo ho achun Princess Diana li hidinga kilomta von avom ngen changa ki von khat agamudo kinin a hi leng in pi hun sunga na tong mi hon jong a hun leilaya chu li lipa akang ho chu anakilo la jing dan ho jong cha seven hichipa cha chu Princess Diana a favorite flower hikira hi CCTV surveillance ho achun la imacha akimudo kit point chutia midang ahung lu na pa cha ho chu ahung lo tha khat to ham atiwin ahin la koima amudo povin chutia mi ho ahung lo wa hi le hichipa cha galo thajia hon leilaya wa le ji chu Princess Diana lagau tilo koimadang hilo ding a hi ti in a seven hi Windsor Castle muna lengte in sunga naudona na tong mini injong athil tu hon asai hon na chun khatnu chun hichi a baby monitor chun mi khat hin naw sen oila asa angin chu kaza eti in asen a hin la hichi baby monitor ki koina sung chu avet wa hele kui ma jang om kit point hichi naw oila kisa monitora ki record do chu avela hla kirwa angayule naw oila asa chu ana kit ta point thu chang khat se Harry Kitty ki seibo chu ana ta na hi Balmoral Kesar naya cheng local mi honjong jan khat chu mei kai ni jan khana hin sakol gari asakol jong ki mulo khanin asakol gari ahin kaya private estate part la achi mangchu amun asakol gari sunga chun mei wa ho kona ali ki mudo dana chun Princess Diana hong ki pudanin akilange ti in a seven hi Princess Diana ana chen na in pi flat number 60 adinga thil sim phadinga electrician khat ki solpa jong chun light sima achina a athil tu ho ana sein alai sim pet ki sana chun light chu ama chamchama waji thiji amen sarkuna kona light atha ki sana jong hallway light ho chu awa te dan ho jong chu se ne hi
technician khanin jong CCTV footage akona kitchen koma Princess Diana adin amuda no cha sen ahin la hichi footage chu avela alha kit phanin anamang kit tai ne hi leng in sunga von ima ho ve tu le ana tong numei khanen jong jan sot noya Queen Elizabeth dressing room a von ima ho a he tu line ada abul hi thil avona vor khana ahung ki thamdan ho chu asen akinung heya avet le koima omlo phanin akicha walen kin ta in aruma kunchun ahung jam do tho jing ta na hi azinga hichi room mama chu agachi kina agaveta ahile Princess Diana brooch hichi vonchunga ki kilmat ji sana hoita khat soda kona thilman lu ho ki koina ki koi tup sa khat table chunga anaki koi chu agamudo kinin hi khat vei jong chu leng in pia kin khat aman na wa hin koera pang chapang khat hi kho Halloween alhu denin khonunga kho ahin het do zo wachun anu komin asein numei khat o ka zain ama chun nei hin hai mil hi in ti in ase ati na hi hichi ami mu nu chu itabangham tia asei sa wa hi le Princess Diana limle mel akivon dan ho to akibang chet kinin athinia avon pio von le athina mun ho to amuna mun chu akibang chen na hi 2018 gala azong chun backstage a staff ho kanin Royal Books koma red velvet curtain nunga chun numei khutbu kang set khat hi ahung kimudo eti in ase ne hi hichi book sung chu koima chadang lut khalo hi in Princess Diana in ballet performance abol na dinga khatwei se ese anamana chia chu hichi khutbu akang chu anaki buwa hi Spencer family Altop estate kiti Princess Diana ki buina private island a caretaker sonjong hichi tuikul pangla vela chu mihim li tabang awale le ji amu ho jong chu anaseun hichi mi li chun pa cha za chum to kisim tha von hoita akiwanin Diana het jing na dinga kisim memorial stand mun chada chun amang ji na hi hichi chu ahong ki muji ting le akoma vel thing le go hi hen thilum dan ho jong chu aza chom ji eti in jong ase na hi leng in pi sunga music room sunga jingpi mata le all ta music kisuging ji ho jong chu asunga na tong hon jong aza ajing dan ho aseun ahin la hichi room ho chu koima umlo kot ki kam hikit ji a hi leng in sunga music teacher anapang mi khanin hichi a music za ajiu ho a record do o khat chu angain hichi music tune chu Princess Diana in Adam Laya acha te ni dinga anasu ging ji pen chu a hi ti in ase na hi Kensington Palace leinoi langa natong mi patrolling officer khat jong chun kicharum ta thil khat anato kinin hichi ji chun anato na konin anhai kitta na hi hichi pa jan ase ni khat chu kanato ngai tong dinga thil i mama ho ve tup dinga he kachi su a hi le kalam pi achun leng von hoi ta a ki von numei khat thip be chan anadingin ke chu e hin vet wang cha hi poin midang khat ananga hi le a kilometer in ase na hi khat vei jong chu royal event khat aum na ahin staff member ho khan hin thil i ma ho asim tu ma akan tup tu ma hele aning lang je ma room khat sil ki bol sa chu thum vei lang hi ahung ki kiwin hichi room chu phat khat laya Princess Diana press conference room mama chu anahi kinin chi phat chan ama jong achin asung chu ga ve na hele asunga chun koima cha anam di poin a room sung chu adang sang en adap hlen ahin floral perfume nam tha set ho chu a room sung chun alo dim jinge ati na hi kum chengle Princess Diana thini het jingna date anniversary ki man ting le visitor son Buckingham Palace gate main pa cha tampi pi ada la pi jiwin ahin la 2021 kum chun tourist mi izan hamin Buckingham Palace gate ko ma chu nisasu masang lap je ho a hi numei khat avo so du hen huna anading khat amudan ho cha se na hi ama chu ipi ham pan pi ngai cha khat to hiding ham tia hi mi ho chun aga ho pi go wa a hi le mei kai na la chun achang sen achi mang pai kit ta na hi a hi le Princess Diana umna floor a elevator chu asema chen jengin adei dei phat le akinga den chin engineer so chun phata check phatwa a hi jong le asit na ima cha jong amudo di po win a hi ni khat chu in su thing ho mi khat hichi leaf a chu lun a manding ati line asunga chun Princess Diana ana amuin a pe na chun kho Halloween a hlu den tai na hi anunga kho a hin he na thu adawa asaina chun elevator a khong ki hon hona ka ki vet tu hona chun
anui sevin ahing na lai mong abange ati na hi Princess Diana aneolaya a chen now a in private section lama chun ama he jing na ding memorial candle khat hi akihalen he chi candle chu hui ima kinung lowa huin amut lo ting jong le hui mut bangin a le le ji in khat ve jong chu leng in sunga milin milal hon agavil penon amei chu ahong thi eti in guest hall caretaker so chon aseyon hi 2009 kumchun Windsor Castle munazan khat huilegu ki tho zo nunga hin leng in pia guest a hongji ho min kisut do na le khabu blank page thing set khana hin khuda kisun message khat anaumin hi chichun forgive protect heal ti in anakisunin hi hichini acho visitor koi macha jong hunglo hin leng in pi nga security hon jong leng in pi sunga cho midang koi macha ahung lut aum poiti in a confirm na hi chia akidan na pen kit khat cha hile hi chithu chang ke sun a handwriting chu Princess Diana handwriting to avet ka wa hile akibang chet kini na hi zan khat chu Princess Diana thina kin gun ho cover dinga pang journalist khan hin Westminster Tunnel lam chu ahin ho pai na hile chu chimun ahin pha chun a car radio chu ahung ki kha pi tan ata asa zo si chu apumin awat hlasu jengin a car window chu aga ve do hile numai khat von kang ngena ki wona 1997 kuma Princess Diana thina mun ta chu adin amui na hi Sardingham a leng nu ho umna in pi sunga guest ho bedroom a mirror ki koi chu kumtam ta sung hi pon ki khuwa ki koi tu bai tai ahin la ni khat chu guest ho khat leng in pi agavil na chun hechi mirror chu agamana avetle numai khat mowon tabang akanga ki wona lungno mota mai su munde a mirola kona ahin vet amu thu ho chu anase ne hi hechi chu anunga phata a ami munu chu amai amel pun ho asai sa wa a hi le Princess Diana mai su to akibang chet kini ne hi Balmoral Royal Sitting Room sunga koimacha jong umlawa mi ke hogin ho aza jing dan ho jong staff mi tam tain report anabolo ne hi hechi o aza ajiu ho khat chu niam heu chan thugul khan hi avel velin an sei jingin hechi chu pi hamiti le it should have been different ti a hin e ho pawa mat tu thei pending in ki seile hiti hi hiloading dola hi tia jong la the hi hechi ogin aza ajiu chu record bol do ding anago jinau khana chun a o aza pet wa chun a room temperature chu 10 degree celsius chanin second khat kain anim thasu jingin o khat all ta hong ke jado chun Charles ti in ase ne hi London Kensington Garden a Albert Memorial ko makhon nitha alam khat chu kisu fit dinga gathaile ji jogar khanin mihim li tabang khat mihim li tabanga mihim lim kisim do khat lim ahin kap do kinin hechi lim chu Princess Diana in adam laya aniki vonji aling kawa pa cha hoi ta kibe sangkhol chul chito kiba ana anei ne hi hechi chun mi hon hechi chu Princess Diana in a in lui khat ve ahong vil kit a hi ti in ata sanan hi Kensington Palace Memorial Garden a Princess Diana het jing na dinga alim statue a akisim namun akhun thlasi le rose pa cha akang anaki koi jin hechi pa cha chu koiman ke koi a hi ti khat cha aum povin akidan na ta khat cha hile hechi rose chu sejong asewa pon amuna na tong ho seidanin apa cha chu hiti chun fresh ta in aum jingin apa hla jingin ama natural la fresh ta aum theina phat sung sangin aum so joy ti in ase ne hi 2017 kumchun British mi hitia lhagau ho pi thei mi khat Princess Diana lhagau ho pi ding tia thil anabol na achun nidan tam ta sung hi imacha seilawa thip chena aum zo nungin onem hiule okithing thim khanin kachapate kangai tia hung ki sei khat anariko do chu akimui ne hi hichi o chu Princess Diana o to akibang chet kinin ahin la anung sanga avela a hla tha ki got phanun a o ki record do chu aki play thei tapo na hi Princess Diana adam laya sana dangka anei ho athinunga koi tup ding le vetup dinga kingan si staff hon ana report naw khana chun Princess Diana engagement ring sapphire song mantama kisim chu aki koi tup namuna konin 2008 kumchun again alam ki Halloween anamangin akila ado achun alam ima ho jong aking pun ahin la azingin
hichi khut zia mama chu acha te ni William le Harry aneu lai hon lim ke koi tup na vol sung khana hin anaki koi kinin hi khat vei jong chu kumli be ma ta tourist chapang khat hin a in ko te to Kensington Palace aga visit na wa hin chapang nu chu leng in pi hon lei ko ma chun ading den chonin mun khat a koin hi cha nu mai nu khon amin daina a hi ti in ase atin achapate ni kangai e ti in jong ase atin hi cha chun ain ko te chu alungdong mama jengun aji chu hi chi chapang nu chun Princess Diana thu hi het jong ana het kha lo hi in a hi le hi chi thu ho chu adi chena hin sei do jing thei ki da hi Princess Diana athini het jingna 20 date anniversary aman na wa hin lim kap dinga athalau photographer khat pa chon Kensington in pi sunga lengte anathisata ho zabol na dinga alim ho le thilja chomchom ki koina ho chu availamin phata in lim anakap do in hi chutia chu hi chi lim chu a hin sop do phanon arum sunga mirola kona chun mihim li achum be khana hung kilang do jong chu amun alim amel chu phata aki het thailo wangin hi chi jong chu Princess Diana lagau hi te ding a hi ti in ata sanon hi a hi le mihim lunggel zo se hi akibang poin thilha le mihim lagau leya i chan ham a chen den ki ti ho hi ata san lo loi ki ding a hin a hin la hitia leng in pi sung ho a azat sim sen lawa athil tu naw report ki mu ho ko na hi het do thei khat cha hi le mi hon the people princess tia anako Princess Diana hi alha adam point acha te angai lut na je in ama tu tabang ha sat gen theina ho atho na lo diwa alam hila apui do gun hiding a hi ti gincha na lin ta aumin a hi tuna ding hi chan chu hin tin video hi hoi so le like share ana bolote video kina ki mukit ding in na bonun stay safe and stay blessed.